Good morning and greetings to you all. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, today is a very special day. It's Father's Day. Today we celebrate not only our earthly fathers, but also our Heavenly Father who loves us unconditionally. Let us join in praising God for His guidance and blessings in our lives. As we gather in fellowship, may we reflect on His fatherly care and seek to emulate His compassion in our relationships. So let's lift our hearts in gratitude and worship, honoring all fathers, and giving thanks for the ultimate Father who provides us with unwavering love and grace. As we sing our first song, we invite you to pass the peace, commune with one another, stand and shake someone's hand, and say, God is good. Falling down in worship
and all who've gone before us, and all who will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. Angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation
pese atu I le li'i. I o tō pese atu I le li'i. I o tō whawhitai alo na suafa. I o tō tala I atu na whaola tama I le aso ma le aso. Let us pray. We've gathered here for one purpose and one purpose only, and that's to offer you our praises, to glorify your name, and invite your presence into our lives. Walo tutulo nu'u malau e kalesia ila na tapu inga whaitele. If you maya nganga pa iai, to iyo mātou tangata tapua I te jotasi. Mātou te watu e le tauranga e pa ia mo no mea malau fiu. Yesu wafo Yesu wa laila mātou te talo. Amen. La tātou amatou nei sa minga I pese te ina I tātou special choir. Pese mo tamā.
atu fo i Fili Laloulu. Suna o a mo la tu fitua. Fo i sena ti akono. Tama fa tu fo i tama fa nau tatu Alesia. Tatu fa tasi fo i meta yao ni fio mo ya mafa. Fio fa sino ya papai. Mo fitua ya la fa nau fo i wasi si mai. Mo tatu fa so te mafa tasi. Mamu le tua. Inga lava i le tua i le whaetitia. Me tātou te mauti noa so se mea lava i whataaloa i ele whanau le tua. O iai pēro tātou a inga i lona kalesia. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our visitors and folks who are joining us online. I realize that there's more of you than there is of us. So as you join us in worship either live or later on in the week, it is my prayer that you get a glimpse of God's glory. And as you participate in the hymn sing, the prayer, and the sermon meditation, that God grants you grace. Teminela tātou whasanga i tātou tāusanga whaitele. Let us pray. Le tua sincere se le tama e tumu i le lofa ma le lofa muti va le lava la fio. Mutu poto la whanau lo no uma i mato uma i le mato tapu inga whaitele. Peo na mato masani ai. Mato whamana tuina fo i le aso tamai le leitai au. O mato mafaufaua i o mato matua. O mato tama, especially the neiva yasu. O mato manatua e whapenafo i lo mato palewhengai malao fio. Whapeo na pau o mato tama. Whapeo na whingatau na mato o atu i a te ia. Whapeo na le lata mai i ia i mato. Whapenala o fio. Ona pau ma whingatau na mātou o atu i ai. Ni pau lava leo la o fio na manatu ai tangata e te lea lofa i ai latou. Ni pau leo la o fio na manatu ai le tangata na e whaile langi ma le langi o na tula foa i la ia. Pau lava leo le tangata na tāpua i ai isi atua ese. Ma manatu ai ua sili atu nā atua nei lo lau fio. E no e whaali manino mai lo walo o Yesu Kiriso. Na liutino tangata ai le upu i a te ia, ma o whea wai i le larolangi e peo na mātou i ai. I nāna manino ai lo mātou i lo o lau fio e ala i lana tio ata. No o whea mai le li i o leo wa ai mai i a te a o wa ai o ia i le tamaa. O inana mātou i ite ai e le mamao la o fio. O mātou i loa tino e te lata tamai i a mātou. O maliu foilo walo e Yesu Kiriso wa fio le langi. E ofo ina mailo na nganga pa ia o lo fautua i na aile soifua me le olo i mātou ma tangata whatutua. Le lava o mātou mautino ai e ui o oeo le tamaa o tamaa. E ui na mamao la o fio ma lau tō whamanino mātou te le malamalama ato toa i ai. Alo e sili ona e lata mai i ai mātou. E sila fia i mātou. E lata mai nei lole manava o lo mātou manawai nai le ola. Me leo mai o lo nuu ma lau e kalesia mai mātou uma i nei tai au. E mo i talai o mātou se e vai e whaleanganga o no le pa ia o lau fio. E mo i mātou te whewhewe matau i a te oe o no le tua lapa oe e sili e tua uma. Le mātou te iloa o lo i lalo i mātou i vaenga lo walo o Yesu Kiriso. Ma whautueina foi mātou e loa nganga pa ia. Le o whawhangu ai o mātou tangata o ngā vale e whamalosi le sauninga i le ne aso.
Lena mātou te pena mai ia mātou whetau ngā tusi ma mawhawhaunga a meise fo I pese. Mātou te o mai e wha ofu la o fio. O wā o mea te tau na mātou whaia. O mātou mafuta fo I ma mātou wō au mea mamaia ma te tai oro o tunu I le nei tai au. Nā o mātou mauti noa ai e uina mātou wala. O lo mātou whatasi pe rumo la o fio. Me leo le vi inga I lo suafa I le whaanga e tia. O lo mātou titalo le li iese e talia mai le mātou whaafutai. O mātou whaafutai whita manu ese. O lo o whatutuina e tangata e utu iai lo tamao ainga. E mese fo I le nei e kalesia ma le o lotu o utu iai au tō whamanino, au wa o onga. E mese fo I le whasinonga lo wanganga pa ia. Ina I mawhai o na ola tului le tangata I le larolangi. Ma whalau te leina ai le malo la o fio I o mātou tangata te tōtasi. A o atili mai ai mātou I le nei whata whaitāranga. Wana o se vaenga I titi lava o le kalesia katoliko ke riso. O uma o na tongi ola I lona maliu ma tutu. O mātou tataro le li ia. Ina I ieilau whamanuianga I le mātou tāpua inga nei. Ese tūlanga ma vaenga o lo mātou iai la le whatuatua. Tau teva foi ma tau pā u I isi taini. Tau mate foi lo mātou o atu I a te oe. A o mātou tataro le li ia I lamu tasia I mātou I lau tāpua inga. I la ngona uma I mātou le loto maua lalo mātou te whalatalata atua I le nofo ali I o la o fio. No o mātou mauti noa e leo o sa mātou wa mio o sao. E leo no o mātou ana matausi o polo inga. Lo lava lofa ma lo lofa muti vale. Mau ai se anga tonu o le tangata e whalatalata atuai I a te oe. Lo mātou tatalo le li I ne I le manui o la o fio I le mātou tapu inga nei. Ta māma tina mātutua o atu le toloto inga o lo lātou soifua. Se I whamatala loto lo wanganga pa ia I a I lātou. Ta māfo I le mawhaio na maua le malosi e lava mai I sauninga whaitele. O mātou tatalo I a tuli lo ina e lo lofa muti va. O mātou tatalo I le mātou whale tolu I nei. Tu inatu I lumo o la o fio I le nganga whaafutai le neino fuanga na te pena ina e lo nganga pa ia tau sanga e tele. Ne o mātou poto I le neitai au e watua I le mātou tapu inga I a te oe. O mātou tatalo e le ne o lotu, le ngata I le o lotu Los Alamitos UCC I a whapefo I le MCDN. Mwhai ona mātou nuti mea whatasi le neila o le ele. O le tatalo e ne ia whalau te leina ai bea le whina ngalo o la o fio I o mātou tangata ngalo ue. O mātou tatalo mantua o mātou tunu I Samoa na lua. E le ngata o malo watiai e tangata e whapefo I lau e kalesia. So se mea o ati e lau e kalesia I le turu ma le tu o le tunu. I o atu iai lau whaumuianga. O mātou mantua foi le kalesia Samoa I le nei atu tele o Amerika. So se mea o lo whapoto ai se to lua posto tolu I lo suafa. O mātou tatalo ia mana uma I lo fina ngalo lofa. O mātou tunatu fo I lumo o la o fio le nei malo tele o Amerika. E mese lo na whitwhilia o so lātou te itai I masina o mua. O mātou tatalo le li I e fili mai e la o fio. I loto lotoi le mana o lo wanganga pa ia. Fotuaina le au palota. Ne I atangia fōlinga o la o fio I le taitai o le awhiwhilia. E te ia le nei atunuku mo le isi whātau sana. Mātou tuinatu fo I lumo o la o fio a inga Samoa. Ua auto waa mai le nei atunuku o na se linga manuia. Ia maua I lātou le nei upu moni le ali. A whaia le sa ili I le tua malana amia tonu. A whaia le momoa na sa ili I a te oe malo malo.
Po alava me whaopopo muri e ngao lea. E whawhangu ia I lātou, a mese I lātou lo malolosi. Mo muana lātou sa ili le tua lo malo malawa miotolo. O na whaopopo ai leo me uma mātou te mana nao ia. Te ape mara sa lalau lo nuku malau e kālesia le neiva yaso tātou malau fio. Fuafuanga whaatatia o tangata lava ia. Ngā ruenga whaitele ma ngā ruenga whaitaito tasi. I mawhutaina I mātou e loa nganga pa ia manui ai me uma. Whenga malanga fo I lo whengai manisi, o mātou tu nātu luma o lau fio. Whamamalu o aolofa. E wi lava ona o me masani ai, au lo iai pia le matui man maangao. I whaiona whaanoa noa ina I mātou. O mātou te talo I lave ina I mātou. Mo I whalawe lave te tuku whafose. I nāla mātou te talo whaitele leli ie. Tu nātu I lumo o lau fio whatasi ma te talo o tangata lava ia te totasi. Se e tali mai e tusa malolo whatunua. If we have but one request, Father, it is this, that as we celebrate Father's Day this year, we are mindful of the fathers that have gone on before us. As scriptures say, they form the cloud of witness that continue to come to us from time to time as we invite our ancestors to participate in our life here in the diaspora. We thank you, Father, for those grandparents and our ancestors that received the gospel of Jesus Christ in our land. It is the reason why we are Christians today. We ask that you continue to come to us in different ways, manifest your grace in each of our lives as we go out into the world this week. May we be good witnesses of your gospel. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you.
tātou e paui le whaongaina la o whainga ruenga I nei. E whalau te le ina ila mātou ngori mau. We give you our tithes and offerings. Let it be a seed that falls onto good ground. May it grow and bear fruits for your kingdom. Would you receive our offering in Jesus' name? Tio ngā le tua la tātou whetawina. Tusi whiwhilia o me momoa Samuelu o mta o pos fuma lima. Tātou whetau whanawhawhai I wha upa tōsu whā. Se I whapau mai na mta o pos fuma leono o wha upa tōru. Our reading this morning is in the bulletins. From the Old Testament, it's 1 Samuel chapter 15. We'll be reading responsively in Samoan verses 34 to chapter 16, verse 13. Momo Samuelu mta upos lima, tos wha I mta upos one or for upos tolu. La tato whetau whanawhawhua iai. O nā alu leo Samuelu I Rama, e rua e Saulo I lona whale ki pēa o Saulo. O me tua si ase Samuelu I a Saulo, o e a Saulo na uti. O whānoa noa Samuelu I a Saulo. O Salamo foi le lirina o ia tofia Saulo e whai matupo Israel. O whetawai mai le li I a Samuelu, e te whānoa noa I a Saulo se I a whea. O wā o la whai I a te ia ina I le whai matupo Israel. Whatumu ia lau whangu nifo I le suau, I le e alu. O te awinatu oe I a Yese le Petelema, o wā o I loa I o Natali I le tasi o te whaia matupo. Whai atu Samuel, e whape whio no watu atuana, a whanoa I Saulo. Fasio tia I leo ia ia tia. Whetalai mai leni, ia ia ratu se tamai kohi, a Faiai, o sau e whai le taulanga I leni. E te whai atu fo I a Yese anuane I le taulanga, a oau, o te whaai loa I a te oe le mea te whaia, o le e whaau lea I le o te whaia tuai I a te oe. Whaia lea Samuelu le mea na whetalai mai ai leni, o alu Petelema, o na whiwhewhi ai leo to e ina le ai no ngā watu, o whai mai, e te noni mai lea mana whilemu. O na tali atu lea o ia, ua o sau man whilemu e whaiai taulanga I le li. I nā whapa ia o tou I a te o tou, mau mai I a te au e whai le taulanga. O I whapa ia I a Yese mau Natali, I whai atu I a te la tou e o mai le taulanga. O mai ato, na mai leo ie a e liako, o Faiai, e moni lawa, o loi lumo le I le a whau ina ina. O whetalai mai le li I a Samuelu, o e te vaai I lona tino po le maua lunga o lona tino, o wawo o te te I a te ia. Wa e le vaai le li I pe o le vaai o tangata, o wa vaai tangata I le tino, a vaai le li I le loto. Walau leo ie sila a katatapa, ia wane o ie lumo Samuel, a o whai atu ia, e le whiwhiria foi le li le tangata. Whai atu leo Yese I aluane o Sama, whai atu ia, e le I whiwhiria fo e le li I le tangata. Whai atu ie se I o wane o nata I e so fitu I lumo Samuel, o whai atu fo Samuel me a isi, e le whiwhiria e le ina ato le. Whai atu leo Samuelu I a Yese, atoa e tāwele, whai mai o ia, ua toe lava o le ui, whauta foi, o leo ia I mamoe,
Whai atu leo Samuelu ia Iese, ia ami atu ia te ia. A wā tātou te le vanga vangai le lao ai se ia sau o ia I nei. Ia ami atu ia te ia, o sau ai le o ia. O ia foi o ena mumunu na lau. O mana ia foi o na mata. O au le leila. O te tarai mai lei. Sura ia. Ina whau ia te ia. A wā o ia lama leila. Mawhau po sifutolu. Samuel Samuel le whau ni fōswau. O whau mai a te le numa o na uso. O na Sofia leo tabi tele a mamoreli. Na fua mai lea la basu. O na tulai leo Samuel. Wa ali rama. Whaungia te le maile tua e la tātou whatau ma whaangu longo I upo ana whionga pa ia. Tuma watu pe ia te iala na lava vi ima. Nei se I o le whakapau. Kura sāle nei o le aso o tamaa. I manuia lava le aso o tamaa e tamaa o tātou kalesia. Me se futa maa o lo mafuta mai o wala ese ni temi nei. Nei e lua. Lo po mala ele tulanga o lo iaile lalo langi o lo tātou soifu ai. O lo soifua I tātou I lalo langi ma le era e ta ua e tangata historian o le postmodern. Pei o le vaenga lea ina ua uma o na modern. I le savalinga al tangata o le modern era. Le na mawhaiai o na tali u mawhisili a tangata. Sa le se meta o se misterio. Fisili uma lava na tali o le scientific process. Waru wasu wanga o vatele tutupu mai ai whawhita aule I tangata o le mana mia le tua ma o la fwai le tua. I ona toi la langa fo ila ia. Le lafe mai tangata o lo mate tuina nei ngalu te tele o le soifua o tangata. O lo soifua I tātou I postmodern. Le ale winga o le tala na. O lo na winga ua le talieina I tātou master narratives. Ule o toi ei se tala o tala e tautau wailangona o le langolangi au ao. Wa matana fisilingi ai whata manu samasani o na utu I ei tangata e pe o le kalesia, e pe o ainga, e pe o malo te tele. Na ile teimi na I ele manatu e whapena le winga o le tua. O le tua e tautala tasi. E tasi ale atua moni. Ia ale nei ua tātou soifua maola I le postmodern era. Ia le awa tātou mori mawina. Wo ai whanau o whamai alatou I e iai le mea o lo li lifa I ai o latou ngona me te tauna whau ai. Ia so latou sao. E o fo lava lai le role o tama. Na wa mata ona toi fisilingia. Pe iai ea se tā ua o tama I le whawina o aina. O le tu ainga la rolangi le nā leo o tātou. Ola ma soifu ai. O le tātou whaitau ngā tusi lai le neitai au. Oto mai le tusi whaitau o le UCC. O iei le tala lea mai lo tātou whatuatuanga. O le tala I le vala o wina o tāwita e whai matupu. O nofo ma o mawhawhau se oto mai ni nai manatu pe lua pe toru. Se te I nai I tātou I le nei aso o tama. Me ia whai se ai o le nei aso. O le manatu mua o mawhawhau wina. A o le I whai matama. Sa mua tama. A o le I whai matama sa mua tama.
A tātou wa ai I a Samuelu, o na tātou I loa ai lea o le tamā, e masani le lei tātou I lona talatama. E se alanga fo'i o le whawhawina o Samuelu, leo tamā nei a sa tama mōmua. I lo umai tātou le tala, o santina o hana e pā. I whamai leo hana I le tua, a whai a te tuina mai I a te au se tama I lo manau. O te toi ofo ina atu I a te oira ngā. Whapena lawa na whai. Tuputupua e la le tama o Samuelu. Tuputupua e le perofeta o Samuelu a o tama. E tupu I whai lalo o le wapa inga le nā. O ia o le tama o le fulfulanga. O le taulanga o lalo na tina na whai I le tua. E le mwanga ngana I utaia whamai ai e matua vine moto a mania ngi ai ni for whanau. E le manatu e sa o le mwanga ngana le nā. I soifua ma le ola o Samuelu a o tama. A mela o tātou I loa. E le mawhai o na tamā le lei se vanga nā ua tama le lei. Before you are a father, you are a boy. And you can't father well unless you boy well. And if you look at Samuel the prophet when he was a boy, you will discover a few things about his formation. He was part of this covenant that his mother had with the divine. God, if you give me a gift, I will offer it to him, back to you. So leo langa ato Samuelu sa ola I lalo o le whenaina. Ia tuputupuai o ia o le mea sa tātou maita wina I le soifua tama o Samuelu. O le tangata e fefe. O le tangata e matau. O le tangata e fefe I lona tinana amata ai. O ave e ia le fefe ma le matau ma le whaaloalo le na I a Eli. Le tangata le sa mamanuina lona perofeta a o tama. Ia, o whaiwhaia o mene nei loe e Samuelu a rei titi, me mongoa. E tā ua tele le mea leo le matau I le tua. E tā ua le loa e ia, o lona soifua e whalangolango I stangata. O le tā ulanga alo tina I le tua. O le si mena tātou I noa I le tala Samuelu, na tosi ni I e se senga o leo. Nei loe Samuelu, le se senga o leo le tangata, le leo le tua. Lo mai tātou le tala. Moe le tau le leo Samuelu, tasi aso e whalongo o wala au le tangata I a te ia. Samuelu, Samuelu e. Tu Samuelu lunga alu, manatua I o Eli. Ai se a wafo e collapse fatasi I le ui loe I le se senga o le leo le tua. Le leo le perfecta. Le leo lontina. Le leo le tangata e pule I a te ia. Ia latu Samuelu, latu Eli ne e wala au mai whamai Eli le ai anga tuita oto. Whaatoru lava na wala au le leo I a Samuelu. Whai lava Samuelu le leo Eli. Whaatu no leo Eli a Samuelu. Samuelu ato e wala au le leo I a te o I ite Eli u wala au le tua I le tama. Ona e whaino le I ai whetalai mai le li I. O wa o lo whalongolongo atu lau oma. Ese mana I o le tama le lei. When you boy well, you will see glimpses of God's revelation. And that's exactly what Samuel experienced. As he was growing up, he was able to distinguish the voice of Eli, the voice of his mother, the voice of people in authority. But more important, he was able to distinguish the voice of God.
He was told by his mentor Eli, the next time you hear that voice, and it wasn't from me, you respond directly. God, speak, for your servant listens. Lesi la whatufungaina na whatufungaina ai Samuelu le profeta ina o tama. Le beleo le ami o tonu o le tua. Le ami o tonu o le tua. Whamele tala o i aso na so ai ona whaiatu leo Eli a Samuelu. Sam, o le ale mena whita lai e le tua i ate ena po. Ta o mai lava marfa maoni, o lava e tena tia se mea. Ta urole Samuelu ya Eli le whaalinga na whaali le tua i ate. E o mele teimi e sae ai le pule mai a Eli. E motu foi le ngafa o Eli, ona o lana whanau o fine aso ma mo wheni o tama ulawa pake. O le ale me whai e la tōna whaau au le o stamasi. Io e wei loa le Samuelu, au lai titi lava. O le ami o tonu o le tua transcend le ami o tonu o tangata. Le aso o te ana to e tama i ele sipi o le mera nai na o matua lava Samuelu. O mana na o le nuku e whaiso lato tupu o na o mai lea o whaiatu ia Samuelu. E matua. Sina lo la wao. O sava vali fu la whanau i o wa o. Mele atu mai ale avano e Faiai so mato tu. Finawa Samuelu malona i loa. Le ami o tonu lava le tu e Faiai. Tate manu tu ina le tala. Faiatu le tua Samuelu faila i le nu. Afa pio le mele na mana na o e faiso la tu. Ole a Faiai lava. O amionga rane i le tupu le awha polonga o tō, le ave o tō olive ma o tō vini, le awha polonga ina o tō tau le lea, o tō tamateine fōi o le awhai whai i la tō ngā ruenga, na o tangata polonga lava la tō te whaia. I le teime polonga ai o tō no tō naula i e whasa loto o tō e le tū. Pangalea wale i ai le whinangalo le tua mo tu. A o le i tama Samoan mo tama. Manatu lono lua. Pe tama. E tama pe tama i tutonu le ai. Whether you're a father or a son, you are a father and son in the context of a family. A lot of people put a lot of emphasis, well, some people put some emphasis on being different, being an individual, being a person. But whether you're a person within the context of a much bigger conversation. Pe tama i tutonu le ai. Tangai fo yo, o ta vita o le wiki a yese. Fitu isi tama au le lei tino le lei maua luma. Ya Fili lava ta vita. Ya tangata fo e fai uma i ta vine. Young people know this, especially if you're one of 7 boys. And you're the very least, because you're the person that does all of the hours. Mom and dad doesn't have time to spend with you. In fact, by the time they get to you, they're tired. So why did God pick David? That's the question. I say, ale mea wala yona Fili ele tua le nei tamaititi aru alu toto la ititi e fai matupo Israel. O Israel. Tato baaya ia tabito te tato wilole mo I lava o ia o le numero fitu.
Mo I lava o ia o se tangata whaatauwaa I whanau o Yesu. Ada tama ai e to wheo nei tu. So tamao tawita Yesu. O tamao Yesu o beta. O beta o le tama ruta ma poasa. Se bere lo te whai atua ia e tamiti Samoa le e le to tele ni Samoa I le lalo langi le nei. O tau e to whea o tau I tu. E le whasino manga o tamiti Samoa e le mawhai a se isi o na malamalama ia I se vanga nā lava. Wa avatu ia I le tua. E whausanga ngā tama lea. So po whea lava le mea ta whatau waa ai ta vita I le lisi o le whanau a Yesu. Grandson of Ruta. Ruta lea tato te bese eiti nā. Ruta lea le teino no ese. A whamela tau Naomi. O e te whinau I a te au te tūrā whai I a te oe e teino popo ngā. Le mea te aru I ai o te aru ai. O le mea te nofo ai o te nofo ai. E whailo o tua ma o tua. E whai fo I lo nuku ma o nuku. So manu wina I o tangata nei. E manu I le ame tonu o le tua. Mena la lena whapea. E tamare o tavita. Ya nei la le wingo o tavita. Pe usiana mea na no fuama whapele pele. O la le wingo o tavita. E pe e fia ai e no fui mele I manu. O inana la tuaile uosa. O inana ma ati e la na whaibaro filima o le mata. Na watu foi I a liona e ai le lafu. Nan amata na whaatufunga I na ai. Ia tavita. O mele tau nei loa e tamiti. Ma whanga nā lai no ese o tō ma I nei. Ese a leanga o le motif le nā. Ma whanga nā lai no mai tamiti Samoa I nei. O ese mai mo lato ainga. Ina ia whaatufunga ina I lato e le nganga o le tua. Mō ngā luenga e toi fōi atu mwhai. Ele le satu ia tavita. Pisi uma e liapo. Amina tapo masama. Pisi uma tamana e looking good. Me uma ia pisi ai tamaiti. Tavita ai e lona pu momo. O ilana mafutanga o ia maletua. Na whaatufunga I nai o ia le whaatufunga na. E ai o lato ai ngana malo. So pe tama pe tama. E tama pe tama I tutonu o context o ai. Ima manatu muli muli. O le ainga o le tua o le ainga te lei. Whamei mo atu ia malia ma uso Yesu e sa ili le I lesi aso. O atu o a o Yesu I le sunako. O le whamei leo tangata. Deli ia o lo tinale fafo. O uso I fafo lo sa ili ia te oe. Whamei le li oi ea lo tina. Oi ea o uso. O le whaia le fina ngalo o lo tama. O lo tinale ma lo uso le. No wingo le tala o whala o tele le li le definition o le aima. Wale o toe tautoto pe tau ano. O whaonga nei le malo le tua. Le value system lea e pale whea ngai ma le fina ngalo le sinsiliesa. O whaonga nei e ia le filo le nae su I whaatasi o mai tangata. Mina le whai atu e atala po whea mea tātou te o iai no tātou ainga I le kālesia. No fisiki role fisiki o la le melea e tau o le kālesia Yesu Kristo. Le malo le tua lea na fio mai le li e a mai. Ia, nai no fafale sa tu ia mai. Fa mai le li o le malo le tua e pe o le upenga. Mo tongi le vai.
maua mai ei a ese. The tātou gospel reading nei, whamau malo le tua e pei o se fatu. E pa ui le ele e tupu. Le o loa le e tātou pe whakawheo na tupu le magic lea a whamai e tupu, a whapeo le fua o le sinapi. E tupu maola e whaimala au mawhala. E o atu manu whilelei ma o whanga i lona boa. So le malo le atua e pe o le oloa tau tele na maua le tasi tangata i le whanua. O na alu rola ia ma whatawatu mea uma. Ina e whatau mai e le whanua lea o lo o iai le penina tau tele. So what is this thing that Jesus talks about, the kingdom of God and God's righteousness? Jesus said, seek ye first the kingdom of God, the governance of God. When the Spirit of God governs your heart, in and out, day in and day out. When you seek that kingdom first and God's righteousness, then all those things will be added onto you. Fisidio le alam yo tono le tu. No mo ilava le alam yo tono tangata. Whamaileli i e tō rua tangata no e te talo i le malu i le tasi asu. O le wharsei o e ami o tonu. Whaila na sipuruai. Ana pongi whaalua i le vai asu. Alo ese mai tangata leanga ma me leanga. Ia mal te lona. Tuma ma atu ma poporo na whatawhata ma whape atu leri ia e alofa mai ia te au o le tangata anasa. Whamaileli i o le tangata le nana tau ami o tonu. E se ale justice ale la rolangi, e se le justice ale tua. Ngu whasatauro pāngota e tō lua i ona au tafa. Whamaile pāngota i lona i tūtau matau. Leri ia e mana tua mai aku pe ai o i lo malo. Ni a whaaleli i lana ami o tonu o le aso nei. Tāte whatasi ma oi paradeiso. Iu tu sa ili mo mua le tua ma lana ami o tonu. O na whaau popo ai leo nā mea uma. Ia tau tō wā mea e whaau popo. Me umana e tau te popole ai. Lava i mea tau te ofu ai. Me ai mea tau te ai. Tupe whao ngai o tau. Me umana e tau te popole ai. Au tau sa ili mo mua le tua ma lana ami o tonu. O na tau ia la ia matalia o tau tau sana. Ia tele le aso ta mai ta ma uma o le tātou kalesia i le tau sanga. O le whai mo fie. I tūlanga o ta ma. Tūlai mai le feminist movement. Ia whaune i le tipi lea o le transgender. Le ua le ai engi tua oi o le i loa. Ta ma po whea o le a oso i ai i mawhaune i ai sana contribution. Ia le mea le nei ia o nei ngalo i a tātou sa ili a le tua mo mua malana mi o tonu. Ia o fui nā mea tātou tuku pole ai e whanofo fine marine le tu. And then the last story, I was walking Maya this week and I ran into a bot. You know, a few blocks from where I live downtown Long Beach, and this bot was like a rectangular box on wheels, and it had a guiding mechanism so it doesn't run into objects. And it was delivering food. You know, someone just came out of the apartment and opened it, picked up food. Now I've heard about this and I've watched videos, but I actually saw with my very own eyes in real life this idea that humans are no longer needed for service. Because that's what that is. To deliver someone's food now requires no human. So we've seen it as
as it crashes. You know, all the ATMs are now replacing tellers. The parking lot where I frequent does not have an attendant. You just swipe a card, you take your ticket. So my point is, there will be this wave of discounting human persons. And Tesla had an annual meeting last week, and one of the things that Mr. Musk said was that there will come a time when that one particular company will have more robots working for them than actual employees. So my point in telling you all this is because there's a wave of discounting people going on in American society. I don't know about other parts of the country where you're at, but in America, in Southern California, in places closer to Silicon Valley, I'm actually witnessing this in real life. And so it's very important that we as human people gird up, skill up, pay attention to what's going on, and then seek God's justice, seek the kingdom of God and God's righteousness, so that of all the desires of our hearts are fulfilled. Ia o nai upu lua ia o mafafawina, mo le aso tamai le nei tausanga, e mori atu ai no nganga whaftai tamā o tātou kalesia, e me se foi lātou na foaina le nei whatamanu, le nei aurotu, le ua vea mo tātou waina. Ia inuia tele ia te mito tātou mawhutanga. Na whamai ia tinai, avese avanoa ia toi aso, le steno mawhutanga tinai. Pea mai asami, no mea lea, ausu me tātou pese muli. Watu nelo le avanoa le steno mawhutanga tinai. Pe esa lātou por kalama mo le aso tamai, le tausanga. Pese usawia le ufri pese.
Ia, e whai a masui o le tinanga le menga ia marita. Ia, ele o wai whatasi tātou le nei aso. Ia, ono nisi foi fuafuanga. E momoli te lea tuai, e whaftai, I le sunga whawhiangainga. Ia, ono le mana ma pa ia fo I le nei tai au fau. Ia, o le nei aso, se aso whapitoa, o ta maa umala Fili Lalulu. Ia, o sina pro kalama o le tamo whai atua I mātou ma le whanau. O umala na tō fia, se tasi o walo, o le sau I lunga I nei, e whai atu sina whawhitai, mo o tō tamaa. Ia, o le mata mai I le alo sunga le whawhiangainga. Whai whawhetai a whanau, ia e whamomole tama se tula I lunga, ai whai atu whawhetai a whanau. Please stand up there. This is going to be nice, short and sweet. I just found out last night from my mom that I had to do this. Dad, from me, Mata, and Nettie, just want to say thank you for all that you do for us, all your support, all your love, for everything that we have going on in our life. Thank you for always being there, especially for loving us the way that you do, for sharing the girls, even though we didn't ask for it, but it helps. Appreciate everything you do for the church. Thank you. I love my life. I love my family. Everything we have is good because of you and Mom and everybody. So I just want to say thank you. All the time. Ia o lea one day, tu watu le tinaya peni, ono tato le whatase ma le maalo le sunga le o ia tamelele. Ai o lea tu watu la noa tinaya peni, e whai atu ai se whawhitai mo le tama ia tamelele. It will find my name by short and sweet. But for me, if I go back to the very beginning when I first came to the United States, if you look at Tamalele, even now, if it's even when we did not have the insurance, agent, you and me have a special thing going on. You may not know, but even now, it's it's a ilawo tu mai le to ina vatu le talo o tuli mai lan fanau o me le to mai le ele lava u mole to ile faftai o fa mai to ya so o te tu e fai se talo mo o I was thankful ile tua because I never had the chance to faftai to what ya to o you're like a father figure to me. You may not know Tomalele. I may give you headaches and you give me headaches. I le ngalo ya o Tomalele lo lofa ele ngate oil lo to lua mala fana e o mai level terminate so e moli tele atu lo faftai o lo talo ia maua pe lo so forma lo wala fafualoa tato te mafutai ile tato e kalesia au tato ele nela langi. I love you Tomalele. Terminate la tua trailer no ia Irae e Faiai masui e vatu samato whawhitai o le sunga lea o ia su foi.
just want to recognize this father, Uncle Suefuaina Setu Suasua. Thank you for your dedication and service to our church and our Samoan community. I hardly have any close encounter with Uncle Setu other than a hi and a bye, but today I want to thank you for your service, your love for our culture, and your passion for us younger generation to know the culture and live by it through our daily lives. Happy Father's Day. Ia ole asoa I male se tasi o alo ale susunga le taitai fono ia lefu pasa. What's up, everybody? Just want to say Happy Father's Day to the man who taught me how to work hard, keep God in my life, and to always help others even though I don't have much. You know, when I was locked up, I was like down and out, but I always called him to see what he was up to. He always told me to read the Bible. So I came upon this chapter in Psalm 71, verse 20, and it goes, You have made me see many troubles and calamities. You will revive me again. From the depths of the earth, you will bring me up again. And that kind of stuck with me for a while. So I just want to thank you for, believing in me. Happy Father's Day. Tuatila vanoi se tasi o alo ale te apono ia iona. Eu sei, tô betua you. Oh, my loving dad. Yonatana Fili Laloulu. Ia ole ai my text messages tamaiti alau whanau. Ia se whaitau atu. Or from your son Jonathan. Happy Father's Day, Dad. Yeah, love you. Yeah. Ovita, Happy Father's Day. And love you. Love up in for ia tina ia Vera. Yeah. O Yonatana. O Shutama. E tau li whaamatala I no winga. O na sausia pālangi e whailu mātou whai. A ola ngā tala lea e loa tama. Tala lea e whamai. Olo tama e always smile. E ata ia tusa pe le whai atu I sau tala. E ata ia e ata au na wholinga. So o winga ngā loko ma e loa umai kako. Pa o le upu e wha winga I lo tama e au o le ngā lue mālosi. Mālosi lawa le ngā lue lo tama. E tau silo na ahingi. Ia e whapea whiota tau e gale sia. Ia o lo tana lai le tu. E whai mālosi. E ngā lue mālosi ai pia. O a tau si e inolo na ahingi. Ia e whapea whiota tau ngā pia. Happy Father's Day, Dad. We love you so much. Ele mwhaere whautala upu I au maluenga lele au maluenga alufa si o tatuai e manuia telele aso tamai I si o tama o Yonata I e whapea fwoi na I o tama I totono le kalesia ma le au onga le tua whaatai e o lau ula na ua watu I iwa Thank you, Ira. Ola mnoa ne tui natu I se tasi o alo te apone a mai e tai. Dad, I just want to say I thank you for everything that you do. I thank God for blessing me with you and Mom as my parents. And then I thank you for encouraging me and the boys to stay faithful in our relationship with God. And for me and the boys, we love you guys. And happy Father's Day.
Ia vai atu foi. O ia tato tamasi asili nei tai au. Ia awal pole. Wa ia lava sui. O mana sa mi sa wa fai atu fa fetai. O la sunga leva nga fa ia pai pai. Maina. Oh, period, Maina. Mana ia foi a ngar anta ia tina. Ia. Bye bye. Ia. Mana ia se suma shot tamao bye bye. I ruma ia mate tua tua. Ia mo fata ro fata ia te ia. Ia ma fa ura ia te ia. Ia. O whawhetai i rea tua. Ia ua ono o awanoa o maua. Ia ua mawhai ei fwoi. Ona tātou whātasi mare matai. O le arara ngawha. E ui lawa o le maso o tanga o le tuoro o tama. I o senga. Ia ai pe ai aolo na matai o le ai ngolun tina. Ia ai ia rofa lava matausi ainga. Fai uma me la ainga sa faiai. Ia o whawhetai lai rea tua. Ia o maua foi se teimi o te whawhetai ai. Wai tele ana matatanua. Ia e kuori lava matanuanga. Ia arnei teimi o te whawhetai atu. I lawa fionga pai pai Josefa Faiai. Na fionga le ana ngafa. I lo tausi ainga. Ia whawhetai i lo warofa i le tato ainga atua whai o le ainga o rotina. Ia ar tato ainga fo i le tuo o le tata mā. Whawhetai le sosoani. Sosoani. Mai ai mātou e la iti. Ia ua pe ua mōmou ese fo i wo whiawhia. O nā ua reisa o ta mā. Reisa o ta mā o mō whairani fora. Ia wo whiawhia le ua sumai pai o. Ia pe ua se ta mā fo i atia. E hui ai o mā so tanga i cousins. Ai ta mā e wha ta mā i mātou. Iai, o rea pai whawhetai tere, whawhetai I lo warofa, ia te I mātou malawa, le whanaua, le usoro tama. Ia mātou ma, tamitio tatu ainga, whawhetai le rofa, ia le ainga, ia Misi fo le karisia, ia rofa lava le tua, ia ma whamanuia, ngā ringa fo I o whiangai ma oi, tono le ainga, tono nu, I karesia, ia Misi fo le maro, whawhetai lava, whamamore rua, ia, sawa se I mai le ura se, wha ura ia, I pai pai, mangia le se tama. Ia e mo pera o vanua ia e ri ngalo la fo lo tama lo no foi nei ia Misi Powena ia ia fo la so tama fa tai me o malava ia fa fitai fo tama le kalesia e lo to wa lo fa mai tia manuia le so tama.
le tua. Na le fumo I tātou le whanau. Whaftai le tua. O no o tō te mawhoi na mai o mātou. Whaftai te mā. I la o tō siwa. O ngā luenga tiu te whoi whenga I ai. O le mātou te tālua. Ia moa pe o tō leo la man malos. Whawhauina mai le tua. O ngā luenga o lo tō whenga I ai. Te tono a inga. Ai mai se lava tunu e kalesia. O mātou ala whaanga nā mautu. Ia mani ia tele la sao tamaha. So far.